Kyrgyzstan'a salam. Yes. Good. Thank you. All right. You're welcome. Kyrgyzstan'a salam. Kyrgyzstan'a salam. Kutmantan barыңарға. Nevada, Las Vegas'tan. Las Vegas'ın center'ından jugal gördüңөр беле? Анда знак туратынан карама. Бирок менин пикабым ошол жакта экен да. Кандай кылам мен? Эмне кылам? Мындай çoğunuzda aralap sentirine жүрөм го мен. Gitara бар кемдерде. Шундай сентерге кирип алдыңар беле? Неваданын сентерине, Лас Вегастын сентерине. Грузовой запрещен деген знакта киргизе бересиң. Kapağın çıkıyor da. Şunun arasına yerlasın onun yerine. Şöyle tutturayınca hazır. Onday domdordun arasına trakmayan gel olasın o. Ben hazır gele turgan zdanya, mına zdanya akşaydı da hazır trakты to'xtatib qo'yib peshkom qidirib жүрөм. Meni navigator bundan görgösterdi da. Mına arkadan ötüşüm gerek ekan. Arkani julub ketpeyinbi? Shundaydan gelip, bundaydan gelip, ana mına zdanияga kelishim gerek o'xshaydi da. Cho'ntirak men bu yoqqa batambi. Hozir peshkom bir ekskursiya. Eri kelib qadalib qolgandan ko'ra bir ko'rib ketayin. Las Vegas'ın centerinden jugalganlar жазгыла. Neydi olat ki? Las Vegas'tan New Jersey'ye кетебиз. New Jersey. New York'un жанында кичинекей болгон штат. Мен өзүм New York'та жашайм. Үйгө барып эс алып келели. Бул жүктү жеткирип үйдө 3-4 күн эс алып чыгабыз буюрса. Кырлуу мондой болгон зданиялардын арасында жүрөсүң го. Las Vegas'ın içinde aralap da sizlerge көрсөтө турган болдум да. Las Vegas'ta. Мына кырлуу бурчтуу болуп жанагы Elon Musk жасаган машинанын бурчуна окшош экен. Мына Uber такси экен. Uber такси. Кандай менен киребизем бияка? Ол гостиница экен. Гостиницанын алдында таксилер турат. Такси, камералар. Достар азыр такси турган экен. Жанагы кара жыгымсы да жаш кыз экен. Бой кечирекей. Ошо таксилерден сурасам. Нерде? Las Vegas Mall Center дейт, ошого бар дейт го. Мына кетип атам. Нерде Target бар экен. Las Vegas'ын аркама жакта бирдеме түшүп аттыр мына стройка. Навигаторду карап алып, мынаны көргөзтөт кой. Мына келип калдым дейт. Мынаны көргөзтөт. Эмнеге бу жерден эмне жүктөп кетем мен? Караштыга. Колум кымчып алды. Жерде мындай пикаптарда, мына стройкада шаттыларын жүктөп алып, стройка иштетет да. Бу жерде роскош эмес, пикаптарчы. Мында да bir pikap turadi. Şimdi stroyka işletedi. Bizde bu yerde как porterda. Porter işletken değil. O son maşına. Lan benim ofiste girip çıkayınca. Restoran, shop deydi. Alet deydi. Benim lan yerden alıp giriyordu da. Trakçı. İleri çekim var. Dostlar ağzında building'in aslında Kenworth kan. Aldığın döngülökün çoğunluğun kadar. Bunda balları var da bunda hiç. Bunlar burular. Bunlar da hiç. Or cuk malda, çüröt da başka malda götür olar. Bunda olan
mikser ekan. Shundaydan 5-olari var, mo 2 var, 1, 2, 3. Uzun 5. Mana yoqda stroyga jiryapti. Chiqib betondan eshib kelganda. Olib keldi. Aldag'imni olib keldi. Azman so'raychi. Bunda shopir ekan, shu adresga keldingmi deychi. Hey, hi sir. Bunaqa Meksikanis orqasida jo'natdi. Onda bir traktorni oladi. Qisqasi shunday. Bu yoqqa kirib olib chiqa olmay yurmayinda, birinchi tavolayinchi dedim-da. Birinchi tavolayinchi, ko'rib olayinchi. Ichida o'lib shu yoqdan yuktoyim bu. Shuni bilib olishim kerak. Mening appointment deb qo'ydi soat 10da, men bo'lsa soat 7:30da keldim. Ertaroq kelaverayinchi. Tavaverayinchi Las Vegasda. Shunday yo'l quriladi. Hello. Hello. Ben ahranik oturuş gereken canlı. Düşkün için ahranikleri daha çok. Hey, ha sir. Aldıma sal verişte aldım ahranik eken. Tabirdim. İkinci etajda kara deydi. İkinci etajda olsaydı. Ben çıktım kede durağını versenim. İkinci etajdan mes. İkinci etajdan mes. Birinciden çıkıyoruz o. 44.000 pound dediysem. Jirçi de al. Bir yaka veriştik öttedim. Araylıca. Son derse gene beton taşıdı. İçine beton koyuyordu taşka. İşte bu attı falan. Keyin qarasan beriler, targoy senterler açılıp. Aşağı. Son bo'lib qolgan deb qo'y. Son narsa gene. Podvalga o'tdi. Buna tırılda taşka taştı. Buna ikinci de kapşıp gitti demek. Lifke gireyle. Bursa o lifke yapmış ben. Kamera varken liftin içinde. Ne var? İşte etken. Yetişti etken. Nesin sen beni peşkom çıkaylı ödedi. Cöyle çıkaylı dedim. Hop. Peşkom çıkaylı ödedi. Şöyle çıkamız dedim. Cöcür bilen kolamız. Peki. Sizler dededen görmeyeceğim. Bunlar kızırgal da. Amerika, Kırgızistan bayırmaz. Çok çürüyoruz. Bu yerde. Bu yerde büteli ustalar eken. Qaysi adresde işte otkan özleri bilbeydi o. Ustalar ahranikleri takırla bilbekten. Kıdırı tapmaydı ama şu zdanyeken bırak bilbeyten. Diplomat adamı. Durguzamaz. Remont olmadı. Üstünkü etaja çıktık Kayra'dagıç. Aman alacakta görgüzeyik. Kırşasına jiresin. Necik töp kedet kezin. Barelçi hazır. Maskem kiyim berler, adamlar tolup, turistler jık. Kança etaj mı ey? Kim biledi? İçinde şu жақта okşaydı hazır. Çalı otadı biroga. Biroga çalıp Astraganga barıp tur ошол сага барып seni alıp kirет dedi o. Hazır ben sizlerge bu жерлерге ne olur kino tartılabım ne olur bilmiyorum şimdi. Bunday men çıkıp ketse de olur eken. Burada yol var eken. Men tragım qayerda жүрөт? Ha mına как раз. Ha meni mına күтөт окшойт мына. Күтүп турат. Ah, yes, my truck. Mına күтүп турат мени. Ah. Sir, I'm here. Hello. My truck, I come. Beni küttü. Las Vegas'ın senterinde. Las Vegas'ın senterinde. Bunu alacak. Bunu alacak. Canım ne turmuyor? Bunday oturup, bunday tamaşa kılıp, mına жерде sizler matыңарda bir oturayınca. Oh, bismillah.
Mendey bitti görüp mınday kılçı. Asman teregen. Samolyotlarga tiyip keteyin degen zdanyalar qarap oturuş керек eкен da. Ana kettik çıktı. Ya bismillah. Düştük en bir taraf. Aşağı dostlar. Neden New York'tayız nege? New York'tayız. Bakırız Las Vegas'ta жүрөбүз. Мына тирке жоктун. Азыр жаңа арканын арасы менен айдап өттүм. Остановка экен болчу. Мына арканын арасы менен айдап өттүм меке. Сонун ортосуна кое аласың го. Мына кайсы неме? Bismillah. O maçta girip gitti. Şirin giriyor hazır. Bismillah. Amerikan cevap boğum. Tık tık etken silerin hemen ergeti işi mümkün. Bunday oturup. Ben жерден айдап кирдейт мени. Азына табличканы алып салышым керек. Жолдун ортосунда табличканы. Onu da alып салышым керек. Токтоп турчу. Токтогондо тартабыз трейлерин тургузуп, трактын тургузуп. Нейтралкага коебуз меке. Нейтралка. Чөз. Bismillah. Яба. Şuradan girişim gerek eкен. Yok, оор экен го бул. Жетеле алайбыз. Жетеле алайбыз. Мында жылдырып коеюн. Terbiye kaç durma siler tevelök et türmeyin silerdi. Yani buradan pavrat alıp geldi. Las Vegas'ın içinde bir gördüler. Bismillah. Aydagandan dığa salağız. Trailerin traktın ekondan basağız. Maydap жүргөндөр билет, эми көпчүлүгү билбегендерге кызык да. Bismillah деп туруп азыр айдайбыз. Мен мынау тийип калбайбы деп мынанын ортосу кызык болот ошочу. Аркасы. Мынау жерге тийип калбаймбы деп. Al жерден girişim gerek mына жерден. Оңго. Дека бурушум керек кенен поворот. Кенен поворот. Дека бурулдук. Мына кактустарды карагын, э? Сонун кактустар экен, э? Опа. Өттүк. BMW токтоп турат. BMW токтоп турат. Биз мына жерге айдайбыз. Bunun canından ötküde. Benim şoki. Benim şoki kardeş. Benim aydan adam şoki. Bu ne kıl cüret bunlar aslında. Ama şey tutup durayım yani. Las Vegas'ta samolyotlar uçuyorlar. Şurada şey tutturayım. Saat 10'dan öttü. Ben 7:30'da gelgem. Şu жерде дагы деле турам. Жана жолуккан киши çalam өзүм келем деген. Мына жерге мына кичинекей машиналар келип жүктөп кетип атат, түшүргөндөр түшүрүп атат. Мага эчтеке жок. Домдун арасына кирип алып турам. Saat 10'dan ötüp ketти. Az daha girip görünç.
ичкери жанагыңар эмне болду кана дейинчи. Жанагы мына жерде караш турган жүрөт го. Өз менен сүйлөшүп, нарбас, бербас сүйлөп, мына тек азыр кирдим. Ал жерде жүктөлүп атып, ушундан кийин сен жүктөйбүз дейт. Олтур дедим азыр. Жарым саатта жүктөптөбүз. Сен жүктөп баштайсың. Ручной жүктөйт экен. Окей, good. Ошонун ордуна кой деп атат. Мен азыр келип жатсам такылды атат. Азыр бул бүтүптүр. Ал чыгат ошонун ордуна кой дейт. Мен азыр кандай кылып, ал жака айдашым керек тагын. Кеткенден аркага айдашым керек. Саат канча болуп кетти. Ручной жүктөп атат. Буларчы кол менен 6 саат жүктөйт окшойт дейм. Чыгат азыр bizden. Basamos. Oldu kaparsın gerekti. Eşikte açayım deyip tutsam. Ben açıp boğum deyip eşikte açıyordum. Hazır o doku arkasını ben aydayım. Artık koydum. Var görüp bileyleyim. Madem maşına çıkıp ketip kalacakşı. Dinlenerek разворот, поворот кылып коюп алган. Тандем жылдырган жокмун булар, ручной жүктөйт. Болду. Кол менен жүктөйт. Мунун жылдырган себеп кара оорго киргенде шу аркасын эмне кылбаш үчүн. Кичинекей погрузчиктер бар экен, бирок кол менен жүктөп атышат да. Көрөйүнчү. Эмне жүктөп атат, кандай жүктөп атат. Буларга мешайт кылбастан бияка чыгып турайын. Анан буларга жанагындай страп берип коеюн. Страп. Андайларданчы. Мындай страп берип коеюн. Булар менде 6-8 бар го. Ошону берип коеюн буларга. Арасында тартпаса, мына жаңыда колдондон текшиларды берип коеюн. Арасында тартпаса, анан жыгылып жолдо тешип кетпесин. Коробкада иштелек. Мындагы страптар бар. Мынакей, ушуларды дагы алып чыгып берейин азыр. Жакка кошуп. Алдым анда кладовкада. Алар жынжырлар жана Ташкент көрдүңөр. Жанагы септерди да ошого салып койгон. Алар кошуп алып берейин. Келдим. Буларчы. Мына Puma көчүп кетиптир да. Бөлөк жакачы. Puma деген магазин бөлөк жака көчүп кетиптир. Puma жүр. Булардын чекеш ачты. Ну, кини. Жөн эле ичинде баягы кум салып койгондой эле мешектер турбайбы? Сен жыгылып кетпеш үчүн, учуп кетпеш үчүн бастырып койгон. Барын жүктөп кетти. Баары жүктөлүп өткөндө. Ушулардын баары. Кай мешайт кылбайчы, отуруп турайлы. Анда дагы чыкканча. Өздөрү жүктөй берет. Калганын жүктөп бүткөндө жаап айдайбыз. Байлап жаштан калып берет. Эшти жаап атышат. Жүктөп болгон жок дагы деле. Азыр мына жерден барабыз. Да бир жерден бир палет бар, ошону жүктөп алайлы дейт да. Çoğultup жүрөм, о кагазын берди. Saat 1 болду, saat 7'de келген. Жаман көп күттүрдү, бирок күткөнгө акча төлөтөбүз буйруса. Ушундай. Ажаанда жатты. Мага бирөө чыгып ала турган болду, мен качы. Жаныма чыгып алып жол көрсөтөт экен. Окей. Сагастын ортосунда адамдар шорточан жүрөт. Çaştı, karamda çaştı. Vallahi erkek olan çaşı var. Stop. Stop. Mahkol kadar o da. Hiç de
жерден мындан бурулуш керек экен деп кой. Can you make this one? Yeah, you have to. Yeah, you're good. It's good? Yep, you're good on this side. Okay. Limon vakti de koy. Yep, go ahead. Go ahead. You're clear on this side. Yep. Opa. Tip keteyim dedi. Kamera. Ben arasında жүрөм. Okay. This one right, right? Yeah, you're gonna take a right. Hang on. Keep going straight. Sarı samolyot. I think at the next light, you'll go Next right. light to right. Yep. Okay, good. Keyingi semafordan oңго кайрыласың дейт. Бул болсо Vegas, детка. Vegas. Хорошо. Ага, отуруп алайын. Жол көрсөткөн. Салып алдым муну. Azıcık bir paletim çıktı alıp götürelim. Aynen, Vegas'ın içinde. Nah, you can make this fine. Okay. Good. Alacaklar niye var ya ama? Şiş. Ne olgun şişler? Gidelim. Торговый центр. Стройка жүрөт. Şehrin için tart desinler. Meke şehrin içi sizlerge. Vegas'ın içi, Vegas. And turn right. Turn right here. Yep. Okay. Stacja Sabodu'nun esteliğini göstereyim sizlerge hazır. Stacja Sabodu diyelim. New York'ta var mı? Bilesiniz mi? Şunun esteliğini okşayın. Nerede var ki? Ne gözükende? Yeah, to Las Vegas Boulevard. Yep, that's where we want to go. Las Vegas Building'den gidiyoruz hazır. Sizlerge yol dördüyle gösteriyorum. Mınday jaktarda görmeseyim. Maka Stacja Sabodu'nun esteligi Las Vegas'ta da var ekan. Körülüklerge жақынdan көрсөтүп коюп, şonu алдында жүрөм деп кой. Şonu алдында жүрөм. You're good. Good? Yep. Okay. And then we need to go left. Yeah, we want to go left. Left? Left Here. at the light. Yep. Nazarın solga dedi. Yeah, left right there. Left. Left. Left here, right? Left, yes. Left, right here. Las Vegas'ın içini trakmeyen kıdırıp жүрөм. Las Vegas'ın içini trakmeyen kıdırıp жүрөm. Al жерде не бар екен? Аттракцион. Көрдүңүз? Озор жакшы көрүнбөдү. Опа. Мына T-Mobile деген арена бар. Көрдүңөр? T-Mobile'ды интернеттен көрүп атасыңарбы? Жаңы немеден кино концерт болуп калды. Ошо T-Mobile аренанын жанында жүрөм экен. And straight. Straight? Okay. Keep going straight. Yep. Түз жүрөр көчө менен түз дейт. Жол менен бириле. Мага ошонун бирөө бар экен, адашкан бирөө. Ondan salı ürettik direği.
Çek. Here. Straight. This way. Straight. Yep. Stop sayınga to'xtaba qo'ysam $100 ishtirab. $100. Right, left. Right. Right. Okay. Right. Nazar nonga жүрөткөнбүz. Арена аябай чоң экен ба, арена. Мына 15-chi highway. 15-chi highway. Трактор кетет. Okay, so we're going. So we're right. Kyrgyzstan'a salam. Yes. Good. Thank you. All right. You're welcome. Kyrgyzstan'a salam. Kyrgyzstan'a salam. Thank you so much. All right. Mына жерде токтоп турам. 15-тин боюнда. Yaxda, hozir chaladi. Хорошо, shunday do'stlar. Do'stlar, ichimda sira ko'rgaz. Nolg'onlar, musullarlar. So'g'onlar narsalar mana baylab, bunday qilib chiqib ketmas, shunday baylab, arar jerni. Jengil-jengil narsalar mana shu ketganlarni baylab qo'yib bo'ldi. Pumani ko'chirib ketadi. Where's Brad? Ortasını to'xtab olgansizlar da. Eshikni ochib. Orqaga yurib ketmesi uchun tormoz. Bo'ldimi? Javob ketaylik. Sizlarga men salom aytganlar kishi. Salom ayt. Aqirib palaklarni olib keladi, yashiklarim. Bundan olgan çoğum Targon Center'da Puma'nın magazini jabılıp şularning bir jerin New Jersey'ga juktap ketadi. Ço'zun boyunda to'xtab olib daguz qilib o'tamiz. Jengil-jengil ekan. Buyursa. Shuna do'stlar, videoni oxirigacha cheyin ko'rib, videoga like bosib, kommentariy yozib, o'zingizga o'y fikringizni qoldiringlar. Ularga da salam aytib qo'yamiz. Qirg'izistonning atini. Well, you didn't get his good side though. Well, chopped. Come again. Alright, Kyrgyzstan'a salam. Okay. Kırgızistan'a salam. Okay, take care. Yeah, thank you. Çapsın o Türkler. David Harley degan motosiklet ketdi. David Harley degan. Rabochilar ekan. Puma'nın magazini javob. Good. Get the paper? Paper. Yeah. You did sign. I didn't sign, but I can sign. Okay. Go to New Jersey. Yes. Ketdik bo'ldi. Qog'ozga qo'l qo'yib berib qo'ying deb. O'sha do'stlar yo'lga chiqayin deb, qog'ozga qo'l qo'ydirib olib. Bismillah deb. Men shu ketdik, qo'l qo'yib berib qo'yib. Jana bu жақта дағы қараштар да жардам берді. Ендігі жұма понедельниктен баштап ошол жақта болып қалабыз дейді. Кетішті бұлар. Азыр мен документті алдым. Навигаторды қойып тұрып жөнелдім Вегастан, Нью-Джерсиге.